Аҳәынҭқарратәи аполитикатәи усзуҩ иналукааша аԥсуа ҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ, кавказҵааҩ, аҭоурыхтә ҭҵаара рдоктор Гьаргь Ӡиӡариа диижьҭеи шәижәаба шықәса ҵит. Иара аԥсуа ҭоурыхтә наука ахыҵхырҭаҿы игылаз дыруаӡәкын, иԥсҭазаара зегьы иԥсадгьыл аҭоурых аҭҵаара иазикит. Ҳаҭыр зқәу иахьа амилаҭ университет аҟны иеизаз зегьы. Иахьа имҩаԥаагоит жәлар бжьаратәи аконференциа, ари аконференциа иазкуп ҳара ҳҵарауаҩ Гьаргь Алықьс-иԥа Ӡиӡариа игәаларшәара. Аҳәынҭқарратә усзуҩ Гьаргь Алықьс-иԥа Ӡиӡариа иашаҵәҟьаны уи акырӡа иҵаулаз иҟәышыз ажәлар рыҟны ҳаҭырла патула изызҳаз дшыхәыҷыз аахыс илымҳа кыдҵан зырҩуа аҭоурыхтә хҭысқәа дышмаҷызгьы игәы иҭеикхьан. Уи азакәхап ауаҩ ҟәыш аҳәашьа дақәшәот, аҩышьа дақәшәот. Абџьар мацаракәым ажәагьы ахаҵкыс ианҭҟьо ыҟоуп рҳәеит. Иара алшара имаз аҵареи, аҟәышреи, адырреи, аҩызеи ақәлеи рыла уаҩытәыҩса инапы ахьзымнеиуаз инапы нашьҭны иҭеиҵааз ала. Кавказтәи аибашьра анаурыс империатәи арҳаҩадатәи Кавказ Урыстәыла адҵаразы ҳарратә жәыларақәа мҩаԥнагон. Ари аибашьра Урыстәыла аҭоурыхаҿ зегь реиҳа акыраамҭа ицоз ак акәын. Иара еилгеижьҭеи шәихынҩажәа шықәса ҵуеит. Ԥшьынҩажәа жәаба шықәсазы маи азыҳәан еиҿаҳкааит раԥхьатәи астудент конференциа. Уи ҵакыс иаман Кавказ аибашьра имҳаџьырра. Убраҟа ааԥхьара ҳзыҟаиҵеит Баграт Шьынқәба. Абри инапҩыроуп убысҟан иҟаиҵаз ааԥхьара жәақәак сзаԥхьот. Ахаангьы ишдыру еиԥш аиашьа есымшагьы диашьоуп. Уи иаҳзааигәо уаҩуп, аха ауаҩы агәаҟра данҭагыла убасҟаноуп аиашьа ижәҩахыр аниҭаху. Ишыжәдыруа аҵыԥх Аԥсны агәаҟра ҳҭагылт. Иахьагьы уи агәаҟра ҳзалымҵац. Ҳашьцәа нхыҵаа гәыла ирдырт аԥсуаа рыцҳара ишҭагылаз. Аиашьа изыҳәан аиашьа дыҟазароуп рҳәеит. Кавказская война в XIX веке длилась без малого 5 десятилетий, стала крупнейшим историческим явлением в истории России и Кавказа. С момента завершения войны прошло 160 лет, однако и по прошествии большого времени исследовательский и общественный интерес к этому масштабному событию, к его сражениям и военачальникам не ослабевает, наоборот, возрастает. Проблематика Кавказской войны привлекает не только ученых, но и литераторов, публицистов, поэтов, писателей, художников, кинематографистов, политологов, политиков, а также широкой общественности. В ходе международной конференции поле исследования Кавказской войны будет дополнено новыми научными данными. Сегодня мы должны извлечь уроки из исторического опыта прошлого. Гьаргь Ӡиӡариа аԥшьышәинара еиҳаны аусумҭақәа драфтароуп урҭ рхыԥхьаӡараҿы шәиҩынҩажәи жәаба ҭҵаарадырратә усумҭа, ҩынҩажәи жәаба монографиа, аусмҩаԥгатәаҿы Кавказтәи аибашьра иазкыз ажәахәқәа ҟаҵан. Иахьатәи сажәахәқәа зкуп ишыжәдыруа еиԥш Кавказтәи аибашьра ҳҳәоит, Урыстәылеи Кавказ аибашьра ҳҳәоит, иҩаԥшым бахьцқәамоуп. Убри иадҳәалан азижәтәи шәышықәса ихырҵәаз рхылҵшьҭра абрахь аԥсанаҟа рылхынҳәра иадҳалаз азҵаарақәа ҩажәатәи шәышықәса, ҩажәатәи жәижәабатәи ашықәсқәа рзы аԥсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа ишьҭырхуан ари азҵаара. Еиуеиԥшым астатиақәа реиуан. Иаҳҳәап, Дырмит Гәлиа редакторс дызмаз агазета Аԥсны зқьиашәа зеиԥшыԥсыз аҭыҵра иалагеит аԥсышәала. Убраҟа Дырмит Гәлиа ихаҭагьы ижәлар ирхыргаз агәаҟра зқьиашәа ихынҩажәи быжьхынҩажәи ашықәсқәа рзы дшыхәыҷӡаз далаԥшны ибеит. Хаҭала гәыҵхас иман аҟнытә астатиақәа икьыԥхьхьан хԥа-ԥшьба. Агазета Аԥсны уа ииуан, иаԥҵатәуп акомитет, иеиҿкаатәуп афонд, аԥсуаа шықәсык ахь жәаба ҩажәа ҭыӡара ракәзаргьы рыԥсадгьыл ахь изырхынҳәыша ҳәа. Анаҩс Аԥсны Совет мчра анышьақәгыла жәеиԥш шықәсазы Аԥсны Хада Нестор Лакоба иахь асаламшәҟәқәа аарышьҭуа иалагеит ҳдиаспора ахаҭарнакцәа.
Македониантәи, Ҭырқәтәылантәи ирҭахыз иззыҳәоз ак акәын. Аамҭа бзиа ааит, ҳаԥсадгьыл ахақәиҭра аиуеит, ҳабдуцәа, ҳабацәа ахьықәҵыз, ҳџьынџьахь ҳхынҳәырц ҳҭахуп, иҟалозар алшара ҳзаԥышәҵә, абри рҳәон. Нестор Лакоба идгылаз, аԥсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа, аҳәпа ашәҟәыҩҩцәа, Ӡаздыр Салиа, Шамиль Хокерба уҳәа ирацәаҩӡоуп, абри азҵаара акьыԥхь Аԥсны ҟаԥшь иҭыҵуаз агазеҭ аҿы ишьҭырхуан. Иалацәажәон иара Нестор Лакоба ихаҭа Асовет Еидгыла Адәныҟатәи Усқәа Рминистрраҿы изныкымкәа ишьҭихьан ари азҵаара. Аха Сталин Аԥсни аԥсуаа рԥеиԥшеи зынӡа даҽакала дахәаԥшуан. Ажәакала иҭҵаатәыҩцәагьы ирацәоуп. Еиҿурԥшыр аамҭақәа ҩажәатәи ашәышықәсқәеи, ҩажәатәи ашықәсқәеи, ҩыжәбатәи ашықәсқәеи иахьатәи аҭагылазаашьеи акыр иахьеиԥшу ыҟоуп. Убасҟан аԥсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа гәыҵхас ирымаз азҵаарақәа иахьагьы иӡбамкәа иаанхо маҷӡам. Гьаргь Ӡиӡариа диижьҭеи шьыжьаба шықәса аҵра иазкыз Џьамбул Инџьгьы авторс дызмоу афильм аконференциа иалахәыз идырбан. Амра Зарандиаԥҳа Алықьса Агәхаа, Аԥсуа телеахәаԥшра.